Tripura University wo ADC by kaisa sponsored khaijak organized khaika Department of Journalism and Mass Communication Tripura University Media Activism and Indigeneity workshop cum seminar for the scheduled tribe media practitioners of Tripura omongka ang je sajakmani ADC by agi 2-3 বছর বা বিসিসা বিসি নইনি সিকাংনো চিনি বুকুং বারা তাই কক বরক তাই ইন্ডিজিনাস ল্যাঙ্গুয়েজ নি যে মিডিয়া ইউটিউব ব্লগার বরক খাই তংলাই রকনি যে মিডিয়া এডুকেশন তৈ কাইসা কোয়েশ্চन ফাইকা তামলাই হনি হিমাবা বরকনি কাহাম হামিয়া আমক উলনি কক বাট চিনি কালচার চিনি ল্যাঙ্গুয়েজ নো ডেভেলপ খাইনা নিংকা হাंकाय তাবো ইউটিউব টিমাসি বেলা ইংলি তংকু তামনি হিমালা অমংকা ভিজুয়াল কালচার amno tui chingnugu kaisa tabuk channel fan ran khaika ba blog fan ran khaika amo kaisa activism bungi thango tai indigenous activities chini cultural upliftment ambu khaitong amno tui thanga onek somoy tam ong chini cherai khonai rok basaba education tongo basaba education krai basaba law and ethics yo basaba sia amno no chang society wo sometimes media ni through tui bu orai poroi ungu media ni tui kaham bungo hamia butung there are both side and good side haibana jeng tabung khangkai sisa laika je tabuni je jugo internet society tai internet super highway ni somoyo je media is the most powerful weapon for raising chini issues chini voice tai cultural upliftment tai identity creation khaini bagai amno niyom kanun tini bisingono jeng media activism tai indigeneity 2003 ini khailaka next year wong thinai tabuk omni tabuk rang paisa biang ni phaika amang hakai omno 100% je nangmani je noroni je nangmani omno Tripura ni tribal areas autonomous district council borok omno je nangmani sponsor khainai ba khai butong borok khaisi okay obo ki certificate kaisa 4 days workshop norok workshop ni certificate manai obo thinango tam samgo phanangman nai workshop certificate am kaisa proof je norok omai srengka ni nai haini bagui no jotono sana muchungo je tini jrati jeng 100 participant target khaimane tabuk jrati 54 si registration khaiko khana jrati pano chini boro rongno ba takon joratongko form fill up direct fainai o jagao sara 9ta ni bisingo Tripura University ni guest house phaiye je phai musui tonglai rok phai registration khai norok boro participate khaini bage nono koi jago certificate ni tamu dam a proshno ya certificate engka kaisa proof je norok attend khaimani fiaba o workshop tonginai norok tamu srengnai omosi belai nangpungmani kok certificate by of course onek jago experience ni buaino proshno phaika am kaisa proof engka hangkai bepag jagano nangai phai haisi agor tolano kari ono jagao thangai obo ti training program khaikya kai chada sano lekha amo jini request phaika hangkai जों आमो district to district आमो host mu khaina nangnai कारण तामो नि माने logistic nu बेपार आमनो जों चिन्ता खाइनि तंलाइनाय आमो खाइमानो film festival bu खाइमानो सुदु YouTube bloggers nu खाइमानो music video screen mu खाइमानो ओमो हाइकाय फियाबा नरक बाय जों बाय जतो बाय चिनि पकनो जों आपलि खाइनाय चिनि काउटनो जों मातुजनो ओमनो main objective हामबाय so in English